inafukaga maji inaenda hivi mpaka kwa wananchi huku inasukua. Sasa tumesema ya kwamba kabla hatujachaguana barabara ikue sasa, hii drainage ikue iko sawa sawa, na watu wengi walikuwa na complain ati wanafinywa viatu wakiingia pale ati viatu inapasuliwa na mawe. Sasa tumefunika hiyo. Wangojee, kazi inaendanga na mtaratara, pole na inafanyika. Hii shida ilikuwako hata wakati ule mwingine alikuwa ako pale, shida ilikuwa, lakini mimi wakati niliingia nikatatua kiasi. Saa hii itatatuliwa once and for all. Ndio tarehe 9 wakati wa uchaguzi mwezi wa 8, watu wasianze kusema mambo ingine, wajiangalilie maendeleo ya Mofaya ikiendelea.